Kajing kerman juga arun kilong kami ke bana jentut lagi khot met ke bateri komunikasi skul kelak kot no hadem ke sarkar kelak penduk no ekam juki komunikasi kontrak hak skul luar primary school jok sarkar kini ki arngot kilong kami bukan tu bekong albasrani berkong idalin orang ki ban besi mentaru hak jisat tekan hamada malki kilo ong mau beros kata kilasangan kajing im nalor keladang naik kun kiti naik kesan la penduk no ekam joki nga kerteng I albes rani na kasnong mapnyo bat nga hikay haka nong thamai government LP school ka bahap hapo ka jingpet jong kamairang subdivision di menta awan haka ni jaka haka ni madan daga jing singokia ka sim ba ngilayo I bagan kan ka sarkar dengba jongi kum kino hikai kontraksual di kensan kalapan duk no yangi nakakam di nas ngaukia kin kemensim nama seingan lek bantre nalor kata ba mentale bangang adon deng kejing duna jong khotmet di lada ka sarkar kam itu dan kam perkat lem nak banta jonga bangadon hab deng kecim duna khot met hab deng hagakti ke jonga di ngal kermen ken bak sarkar kala ai kam yanga bangan hikai school bangan kendap ye kayin kasem di mentapat ke sarkar kala ada kumni yanga di kadon hab deng kecim sokia ken da ngan le bat da ipat ngan tre nang ngadon deng kecim bom kia ke khot met ke jonga dapat ke sarkar pala da dom ka bala kan ilem lani bahkan ai biang ya kakam lani bahkan penek ya kakam ke congi kenang bangin lak kan dan sai ke yang kesem ke congi mat kunjur abang ala don la ikun ikiti di ada sarkar kale kumni ti kumut ba kamantoi kin kejing long kamantoi kin kata kejing kular jong kamu namar kala keren te lor jong kini ki disable ba 100% na kisi 4% kada jong ki disable kakam di mentapat nolor ba habang yele ikani babang athep ikani kakam ru ngala submit ikini ki nadong sadong na submit ikani ki disable ru dia ko bang athep ya kakam ru kilape hai kani ka certificate jonga ki ong ba kadai kani kan certificate ka ba pensisya nakabanta jongi bangin niyo ay kakam tinggal so scam kan kemensim ka jonga nomor pa ngal adon kecing kermen mo baka sarkar kala pilem dia hukum kan kapor pada ka sarkar kan le hukum ni ini tinggal don kecing sengurit mensim kan halo jonga kan adon kecing sengurit mensim ti hukum kan kapor ngakarpat kan ka sarkar kan don kata kecing isin ilem nakabanta jonga mat nakabanta jong hilang parok ba kan ai biang kalat yangi bangin beteng biang ni kan ikakam bahkan om ino jendet yangi lani bahkan om kni no ken ya kap biang ca ke jongi ken ba kumnung nang la beteng biang ya kakam ke jongi kacing penduk kacing eban nama bahak kapor bangi ya le ya kan exam MTET thì ngila persang thì ngô kat bala ngila bule ki kot chungi thì ngila le tho ya kata ke exam thì habang yo pada ke result ni campus ya kata ke exam thì kajing pada kalong ba namar bangi ngila hikai school thì kala kham sham jing ke ngi bangin concentrate moi kata namar ba kani kam dei tang ngi kino hikai ngi le lang barok khot mo ya ngi aper lang barok khot ke nya kan ke exam thì yang ni pada bangi la shong thai na jing pule kala kham sham jing ke kerteng ke jonga long ai dalin nongrang madina kasnong mau leiteng ngai kai ka school mau leiteng government LP school ngi ha po ka SDSEO silong te ka na po mau sang blok te ka jingwan jonga hangne banyak ndu lang kuni ki para no hikai contractual teachers hakani kamadan malki man pelong program jingsat thangan jingkum kini hikai iwan dak jing susi bakrau tam na marba ni kum kini hikai ni kiba feel ke anten ho ni feel ke anten ke baka sarkar ka pelong ki exam handeng kisam sem la pas de ka sarkar ko ong ban wen no yang ni ka kam tingi dap jing susi ke bakrau hadu kata mi da yam pat anu ko na ka jong ge sem jing kam tam mi ka por lempung mi dan lang mi ka por
Kat nong yang pada not iwe no hikai man susi thang bak sarkar bak kri no ya ka khija ka jongi te kham tam le ngai na banta jonga kum ka bri badan chintuna khot men khoi ngai hikai ka skol jonga mata la kum ba riu ne nyu snam te menta bade ka sarkar ba tang na ka daw bang feel ya ka emtet ko man pendu no yang ngan ka kam te ngai tam aja susi ka bak ta hodu ka ta na ngam ka bri badan chintuna ngam la ban nya ban trei ban belas ni kum ki we pat ki para bari badan ki khot met bebit babiang dengan susi thang ai ka ta te la dak sarkar kan wen yang ngan de kam se ek ngan le na ek ngan yo ba mi di pasal ka we ro te ingin pendapat yang sama ki kuniti nggak ada nak jong kuniti kesurkan dalam kebalakan sosial kan pedem kum yang itu beri benci karena kantam ublay ibu ini seperti ibu kerbang mentah jengin lada ka sarkar kam snap ya kani ka cindawa ka jungi kam isan ay lam yang telong kalong kum bakayu right ka kum mo ble labu yang iki di ben cinduna khat men ma kum tu ini tino hikai barot bedona ki kapo ni don lagi jong ki kon di ti pendap yakin kasam te lada ka sarkar kam isan ay shu ini hakum kani ka por se ay kini lai to kam sim hadu ngin dai se ki brew kam sim jungi to kam dai kam sim brew ble ubu rengkat ini sak nek perthai banyak rengkat banyak kat buat bagi para mesin beri benih teraya kita iki kam kijam pada sarkar kan isin isu ini hakum ni kapor kajung injung ro kalau buat saya ingin lain tepat na banta junga yel de simetu ngerpat ya ka sarkar bakan don ni sosin na banta junga bakan taulem kalat kelenti bakum dong kan ben kam kenang kan pendak ya jinan kam junga yang sem lembar ngam long ke beri pit babiang ben tre ben kata belas ni kum ki ki beri de saya sin pak kecing kerban jangan kalau mereka sarkar kan snap kan cak skor lem kan isin ilem yang ngaba yang hilang no hikai kita jangan umat thang ni baru sisni baru simit ke sarkar kan don lem kecing sosin ai nak bentajum